بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. İçimiz cız ederek geçiyor. Niye buruk geçiyor? Çünkü bakıyoruz ki rahmet ayı olan bu ayda barış dini olan, merhamet dini olan İslam'ın emretmiş olduğu, İslam'a tabi olduğunu söyleyen Müslümanların olduğu bir coğrafyada maalesef kan, gözyaşı dinmiyor. İslam coğrafyası her türlü belaya düçar olmuş, düçar edilmiş. Ve bu noktada Müslümanlar olarak biz elimizden geleni yapmadığımız için belki de bunlar oluyor. Diyarbakır İl Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu bu iftar programına hepiniz hoş geldiniz. Bu mübarek ayda biz burada siyaset konuşmayacağız, politika yapmayacağız. Değerli kardeşlerim, sözlerime son verirken son bir kez daha yine söylüyorum. Bu mübarek günlerin hürmetine, mübarek bayramın hürmetine her türlü kırgınlıkları bitirelim, nefsimizi ayakları altına alalım ve ilk giden biz olalım. Küskün kardeşlerimize gidelim, kırgınlığımız olanlara gidelim ve kendi nefsimizi ayaklar altına alarak bunu yapabilirsek Allah-u Teala'yı razı eden bir amelde bulunmuş olacağız. Tekrardan Allah-u Teala oruçlarınızı kabul etsin. Bu iftarı bize veren kardeşlerimizden de Allah-u Teala razı olsun, hayırlarını kabul etsin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu. قالي ميفان عزيز قالي إبراهيم برومات منتاب خير هاتن سرسر وجاغر هاتن هبيا مجرب عالمي أواب أبروجيكم ما قلتيا وان لمجيكم ما كريا وان تلاوتكم هاتيا خندن وان دعايكم هاتيا كرين وشباكم ربي عالمي دبيش حزار مهيب خيتري شبا ليلة القدر بيتشوا بعبادات بالدعاء بالذكر الباسمو هي مجرب عالم أول وانا بقبول كرن واشترف ما بقبول كرن دورة شارع دورة جبرت وتطلع ورايا ونها عمد صونا دورة شارع دنا قال برايا مسكينا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دورة پنجا
دولة إسلامية دورة إسلامية الحمد لله نها عمدن کی امتا اسلام لهر شهر جهانی گودار دکن و دورا پنجا انشاءالله دنیز دوی ورن هیوی بوی کسی کو جبوی دوری وری او کسی کو خبات دکه او کسی کو عبادت دکه او کسی کو دعا و ذکر دکه گلی برایا أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه الحمد لله الذي أطعمني ورزقنيه من غير حول ولا قوة الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. Tuttuğumuz oruçları bütün azamızla tutmayı, yani dilimizle, gözümüzle, elimizle ve bizim için bereket kıl. Allah'ım kederden, hüzünden, acizlikten ve tembellikten, cimrilikten ve korkaklıktan, borcun belini bükmesinden